Fai different songs ang tini ni job notification ni update dok nagi nelenai tini je government job rong ni notification sokai mani no inge private job notification rok nagi thanglai ne tini ni update dok kabangma notification tini ni update velaiken important ni rok video no khalogui neledi je samung nai tugui tongnai Agartala area rogo samung nai tugui tongnai tabo private job rok inge school admission rong ni bagai written exam ni notification mangani bagai omo haini joto notification daily ni update video ke nirok no roi rogo information haini bagai nirok cheprone daily ni update video no ta koro laide nayani cheprone try khelidi belaiken important update nironi bagai ang toboi goi phaigai job notification ni bagai tani hoke kaisa jago notification angni rok no roi rogo single notification ke roi rola hangke video long yakanai tani video long ke notification kabang mani bagai video rogo long ngai thang ani bagai ni rok khalogoi nailedi kisa je katal khong nai rok saimi ngai maga daily ni update video go je kono notification katal sok phaigai tongmani no roi rogo private job ni update government job ni update rok school ni admission ni update je kono notification sok phaigai tongmani no daily ni update go ke roi rom haike ni rok nugui manaita gete katal ko subscribe khajiya ko tong hangke ni rok om haike subscribe khagi tong laide daily update om haike job notification mangai tongani bagai teni rok whatsapp group go join khaina hangke je somoy notification maya rok phanangai tongke ba nang notification mangai tongani bagai whatsapp group go join khaina hangke ni roni bagai ne kahamunai hangke fadi tini ni important update dok nagi thanglai TPSC ni bukhak tike je tini notification nokormani post ni bumangka sub inspector of exercise ni bukhak tike notification tini nokormani mongka group C non gazetted finance department ni tei telangjangnai salary pay scale 5700 ni siming 24000 nai te grade pay rogu to 4200 level 10 inge belai ne salary kaham nai inge niron te kaisa sagani musugo niro khalogoi video no nagi thanglai di notification tini kabangma tomani bagai detail vacancy rokungka total UR ni go 20 jona SC ni go 6 ST ni go 13 total vacancy 39 jona vacancy te distribution of post reserved for 33% of women candidate for sub inspector of exercise ni go angketebe total vacancy 14 jona or pala alada ke 13% women rong ni bagai he roza ge je nangmani important no nan songnagi thanglai qualification rokungka bachelor degree in science from a recognized university je science stream na jakungai tongnai rok eligible ngai te B.Tech holder rok eligible ngai amna apply khaigani bagai age 18 years nising 40 years ora age count khlaijangnai 14 April 2025 ni siming count khlaijangnai te 5 year relaxation bo SC/ST PH candidate oni bagai je government rule tongma haike nai apply khaigani bagai last date for 14 April 2025 jora nai 5:30 PM jora जों step by step no nagi thanglai nai written exam maro nai selection process rongke written exam 130 ni nai 3 hours duration somoy asujara manai interview 20 marks ning nai amono apply khaigani bagai link active nai 21st March 2025 ni siming link active nai last date notification for samani 14 April 2025 ni 5:30 PM jora ke je kaigan interest tongnai roni rok apply khlai din roni eligible hangke te application fee rok nai ST roni bagai 150 rupees others roni bagai 200 ke maronai ke je syllabus rok nai general study ni MCQ type ke exam nai GK and current affairs 40 mark ni simple arithmetic 10 mark ni general science 10 mark
aptitude test 15 general English 15 total mark angka 90 full mark MCQ pattern nai. B number conventional type reporting letter writing hairok 20 mark nai. Ise paragraph writing 20 mark ni nai. Total 40 mark nai. Inke amoni notification asang je link active nai. Nirona tewisi sairogo link amono apply khaigani bagai 21st April to 21st March 2025 ni siming link active nai apply khaigani bagai. Qualification rok jeni maths ngai tongnai rok apply khlai manai, science stream najak ngai tongnai rok ke apply khai manai te BE BTech khlaijak ngai tongnai rok. Ni padi te next update nali nai te alkano hingke te kaisan ni bagai toi family bongke joto eligible ngai amno apply khaigani bagai. Je tini ne notification hai ke talchok bai phimani Tripura High Court of Agartala ni bukhak tike recruitment to the miscellaneous post amongke miscellaneous post ngke joto group D fan group B C high post ni tike je to tlangjang mani ngke miscellaneous post hai no hu ngitabo vacancy library assistant o khoroksa yuani non gazetted group C ngai. Pay structure rok ke sangbono nasang naigan thanglia. Eligible criteria rok graduation simple graduation ngai tongnai te diploma in library science ngai tongnai rok apply khai manai. 18 years ning 40 years ora te relaxation 5 years relaxation bu manai. Age count khlaijanai 02 04 2025 ni siming count khlaijanai bongke sudu UR oni bagai. Te ST roni bagai bu same ne 02 04 2025 ni siming count khlaijanai cut off. Application fee UR oni bagai 400 ST roni bagai 200 ke application fee maronai. Written exam ngai 100 mark ni nagi nai din rok syllabus ni topic rok library science general English general knowledge and general aptitude etc am hai rok nai te bai bago 25 mark ni question rok sangjang nai. Dozona vacancy ni no khoroksa vacancy ni no dozona no candidate no ringjang nai. Te kaisa angkha kok o jaga o group D khoroksa vacancy UR ni nai joto apply khai manai. Jetabo SC ST joto no apply khai manai UR angke joto no apply khai maga. Pay stress pay angke level 1 no tongnai or level 3 ba tongnai. Eligible criteria angka 8 pass experience kok ni go tongani nangnai. Mami sunga ni roba. Age 18 years ning 40 years ora. Age count khlaijanai 02 04 2025 ni siming cut off khlaijanai. Age ni angke 45 years ora angai tongai bu apply khai manai. Application fee UR only go 300 ST only go 150. Okay, application fee maronai. Candidates should have to appear in the selection test. Programmer ni post ni go khoroksa vacancy group B amongke orobo UR ne eligible criteria ongke Bachelor of Engineering BE khlaijak ngai tongnai rok klaimanai boni loge DCA certificate computer ni tongani nangnai 1 bochor ni. Age 18 years ning 40 years ora te same ne age ni go ngai. Application fee UR only go 600 ST only go 300 ke application fee maronai. Ke nironi je khaigani interest tonai roni apply lagi nai manai. Apply khaigani bagai online 0303 2025 ni siming ne apply khlaha tabok nirok tini video nok mani tini ni siming ne apply khaigani bagai website active wngjak nirok apply khlai manai tini ni siming ne 12 ta ni siming apply khlai manai te last date engka 02 04 2025 ni 5 PM jora apply khai manai online. Ngkeni rok saimang kana omoni notification exam ni bagai
Zero notification admit card roni bagai notification ulo koplonai aproni rong no notification roi ronai nirok video waje phone krwngdi nailai tongdi nirok haike written exam roni bagai notification mangani bagai ngai tong hangke o video ni bisingtwi nirok nogoi manai. Syllabus rok naidi programmer nigo group B non gazetted post ni syllabus omongke pura joto syllabus rok rojak topic nai topic choice ke written exam go 140 mark nai paper 1 duration 1 hour ni subject English the syllabus naidi this section will test the proficiency in English language and will be of 12th standard. Syllabus English language ni go je English subject ni go class 12 standard ni exam rok MCQ o jagani no exam ni go question rok khlaijak nai 20 mark ni nai quantitative aptitude and reasoning go this section will test the speed reason intelligence and accuracy of the candidate omohani syllabus ni fainai 25 ni general knowledge and current affairs ni inke this section will test the general intelligence and along with matter of national and international affairs ni fainai inke bai bani go inke nironi personality test ni bagai 10 mark ni question rok sungjaknai inke omoni update asang te kaisa inke joto eligible nai je khayan interest tongnai rongke joto no apply khlaimanai bono bujang phari nali phini tabo tini ni notification hai ni katalamo bo Tripura High Court ni bukhak teke notification okor mane post ni bo mangka daily rated worker agaba DRW short form by inke DRW je amono apply khaiga ni bagai online tin apply ma khaine same bo haine post ni bo mang je daily rated worker DRW vacancy total tongnai 10 jona salary per day 410 rupees ke rojangnai je government ni government rong na chalongnai Tripura government post wise o jaga naidi ST roni bagai 2 jona telangjang nai alada part ke roja inke chungbo haina sung nai gai padi te alka rono nalai fine je nangmani no nalai nai educational qualification inke 8 pass ngani nangnai ST rok ni inke 5 pass ngai tongaibo eligible nai application fee UR roni bagai 300 ST roni bagai 150 rupees application fee maronai total written exam 75 mark ni exam MCQ type haike ba objective type question ke question of hainai general knowledge current affairs and general English hairok ni question rok hainai te interview go 25 mark ni sungjangnai kemono joton apply khaimanai jotu sudu 8 pass ngai tongnai rok apply khaigani bagai 0303 2025 tini ni siming apply khlaimanka 12 ta ni siming ni apply khlaimanai last date ingka 0204 2025 ni 5 PM jora apply khlaimanai online admit card ok je somoyo notification okornai aproni rongno notification roironai nirok video baje apron krwngdi nailai tongdi apro notification nirongno roironai inke te notification jeng daily update nailai mani no phari jeng nailai sinai je government ni job ni tini ni katal job notification to notification mai sokai mani no jeng nai pela tabo private job rok ni update rok nagi nailai sinai je Agartala area rogo ba school admission nagani bagai naisingui tongnai rok exam ni bagai haike ba interview ni bagai naisingui tongnai rok ni bagai tini ni update do daily ni update do haike ni notification ni rok nogoi manai phaidi jeng bono kaisa ke notification kabangma nagi nailai 30 ta notification no phaidi jeng tabok nagi thanglai sinai inge video no je masang ni rok share khailai di jeni rok ni friends song samung nai togoi tongnai rok ni bagai borok bo naitogoi samung rok khlaimana bagai
ketal khongke subscribe khaigi tonglai di amai ke support rogoi tonglai di pai hinkhe nailaisinai কর্মখালী আগরতলা স্থিত প্রতিষ্ঠানে জন্য কম্পিউটারের সফটওয়্যার জানা কাজের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ এবং বিভিন্ন অফিসিয়ালের কাজ জানা যুব কর্মী চাই আগরতলা এরিয়াগো যে কম্পিউটারনি নলেজ সফটওয়্যার রক সায়মানি তংনাই রক samung khlaimanai te official ni samung rok saimani tongnai samung khayani bagi krwngdi nirok omo official samung rok no ma khlainai দৈনিক সংবাদনি বক্স নাম্বার 178 ও থাঙ্গৈ নিরক কন্টেক্ট খাইদি এপ্লাই খাইগানি বাগৈ বক্স নাম্বার দৈনিক সংবাদনি বক্স নাম্বার 170 নি থাঙ্গৈ নিরক কন্টেক্ট খাইखे সঙ্গৈ দৈনিক সংবাদ থাঙ্खेनो তে বক্স নাম্বার নো সাই রखेनो নিরক এপ্লাই খাইমানে ডকুমেন্ট রক লাঙ্গै मा थांनाय आफरो आइके एप्लाई खालायमाने आरो टेन नेक्स्ट नालिफनाय अमके एडमिशन नि नोटिफिकेशन Maharani Tulsiwati Girls High Secondary School, a Vidyajyoti school affiliated to CBSE Agartala West Tripura. Admission notice nge je Maharani Tulsiwati Girls High Secondary School admission nagani bagai notification amongke admission form for the girls aspirant of nursery KG1, KG2 and class 1 to 5 for the session 2025-26 will be distributed on and collected from 3rd March to 12 March 2025 7 a.m. to 8:30 a.m. in working days only from the school by showing the original birth certificate and original caste PH certificate is applicable. Enketabo distributed KG1, KG2 aikeba class 1-4 nursery admission rok ni bagai no form rok no kale bu khai manai je khaya ni hi oro jaga admission na rok ni ma sogoi tongnai roni bagai 3 তারিখ মার্চ ni siming 12 তারিখ মার্চ jora সময় 7টা am ni siming 8টা 30 jora je office ni সময় office ni date dok tong office ni je bar dino thangai malai manai te original birth certificate dok te ST certificate dok ma herok langai ma thangnai ka certificate te boni pore admission ni bagai lottery system ke engnai enke ni rok khayani je admission nagani bagai school ni notice board dok bo thangai nai manai enke pari te next update dok nai High Court enke je nirok tak notification oi mane amongke short notification ke phaimani je delin update onke short notification omai ke phaige bono nang nirok full notification ke tisim pro sai roha enke sing bono tabok nagani thangla liya amo same Tripura High Court ni bukak tisim pro nirok sawi paja je short notification ke phaimani no na rona full ke sai roha enke PM Sri Kendra Vidyalaya number 1 Kunjaban walk-in interview yang tihitlang jangnai Kendra Vidyalaya Kunjaban is going to conduct a walk-in interview for the following posts as mentioned below to draw an reserve panel of candidates in various posts on purely contractual basis as and when required during the academic session 2025-26. In walk-in interview tike telang jangnai Kendra Vidyalaya Kunjaban ni oro walk-in interview thangai romanai contractual basis ke telang jangnai 2025-26 ni bagai asok ni bagai contractual basis ke telang jangnai je post ni bumang PGT maths geography history biology physics economics pol science and computer instructor o post ni o khlaimanai o teacher ni bagai enke walk-in interview rogani bagai 04/03/2025 Tuesday ni dino roimanai te kaisangkha TGT maths science English Hindi Sanskrit and social science academic counselor special educator omoni bagai ke 6 March 2025 ni Thursday ni dino PRTS nurse sport coach dance art yoga coach omani bagai ke 7 March 2025 ni Friday ni dino
hinkhe qualification rok ni bagui nirok ni je B.Ed khlaijak wngui tongnai rok khlaimanai hinkhe tabo kendro bidyalayo nigo thangui walk-in interview thangui malaidi haike rogui manai roni je original document rokbo twlangui ma thangnai tei biodata rokbo twlangui ma thangnai hinkhe te nirok website bo visit khaigui naimanai number 1 agartala.kbs.ac.in website bo naimanai interview somoy 10 ta ni siming chengjangnai hinkhe pari te next nailainai amongke free private school rogo free education ni bagui notification school registration khlaijaknai 3rd March 2025 ni siming 10 tarik March 2025 jora school registration khlaimanai verification of school by respective DOE verification khlainai 3rd March 2025 ni siming 12 March 2025 ni asuk jorangnai first round online student registration application 14 March 2025 to 31st March 2025 physical document verification angnai 14 March 2025 ni siming 3rd April 2025 first round online lottery and school allotment 4 April 2025 first round student admission in school 5 April 2025 to 11 April 2025 second round online student registration application 12 April 2025 to 27 April 2025 physical document verification by DOE office 12 April 2025 to 28 April 2025 second round online lottery and school allotment 30 April 2025 second round student admission in school 1st May 2025 to 9 May 2025 amongke free of cost admission nirok nagai manai hinkhe school ni website o haikeba contact khlaidi information kaham ke sigani bagai 8045680503 o nirok kaham ke sangui contact khlaidi haike admission porojago khlaimanai bo haini bagai te website o bo visit khlaidi rteshakshasuppan.com o website o hasdi visit khaigi free of cost ni admission nagai manai hinkhe pari te next nailinai amongke Tripura ni school Tripura school ni hinkhe pari te next nailinai কর্মখালী ক্লাউড বেস সফটওয়্যার কোম্পানিতে টেলিকলিং এবং অনলাইন সেলস এক্সিকিউটিভ পদের জন্য গ্র্যাজুয়েশন পাস 27 বছরের মধ্যে মেল এন্ড ফিমেল ক্যান্ডিডেট প্রয়োজন টেলিকলিং ni bagai samung khaiga ni bagai part time job rok khaiga ni je khaiga ni interest tonai rok te online sales executive rogo samung khaiga ni bagai post rogo khaiga ni bagai noni graduation pass ngjanga ni nangnai te 27 bosorni bisingo ngani nangnai boyoso chalaburi khlai manai mobile number krwngdi manai 8794978407 o contact khlaidi te next nalinai urgent requirement a reputed firm need a male female person with computer knowledge and also 3 years working experience in it farm ni gone sam khaijangnai chala brai khlaimanai te computer ni knowledge 3 bosorni experience ok tong hangke khlaimanai 8837312367 o contact lagi naidi te next nailinai salesman chai জয়রাম এন্টারপ্রাইজ কুমারীটিলা অভয়নগর আগরতলা ত্রিপুরা দোকানে অর্ডার কালেকশন বাইক নিয়ে লোক চাই বেতন সাকাতে জয়রাম এন্টারপ্রাইজ কুমারীটিলা অভয়নগর আগরতলা ত্রিপুরা ও খাইগানি বাগৈ দোকানো অর্ডার নাগানি বাগৈ কালেক খাইগানি বাগৈ বাইক রক্তং হাঙ্কে খাইমানাই তে বেতন রক বরক বাইসালাগি থি খাইমানাই কন্টেক্ট লাইদি হাইগানি ইন্টারেস্ট তনাই রক 6090416440 o contact laidi te kaisangka 8974176533 o contact laidi ten next nalinai OT technician chai সেবা ব্রত নার্সিং হোমের জন্য একজন OT টেকনিশিয়ান চাই
যোগাযোগ করুন सेवा ब्रत नार्सिं होम सामुं o jagago technician UT technician ni bagai khlaimanai mobile number o contact khlaidi 9999363625 o contact khlaidi notun nogor sinai hani or jagago location nai then next nailai লোক চাই আগরতলা শহরে প্রাণকেন্দ্রে একটি প্রতিষ্ঠিত দোকানের জন্য লোক চাই দোকান রগ সামুং খাইগানি বাগৈ মোবাইল নম্বর krwngdi খাইগানি ইন্টারনেশনাল 8974833696 তেকাইসা আংকা 8730832066 और जगह को कॉन्टेक्ट लाई दी नेक्स्ट नाइले अर्जेंट वैकेंसी अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वेल स्पोकन काउंसिलर and marketing executive male for a renowned educational consultancy in the city. Okay, marketing executive rogo chala khlaimanai contact ID 7630916774 or contact ID. Then next nai welder fitter chai নতুন তৈরি ফ্ল্যাট বাড়িতে কাজের জন্য ওয়েল্ডার ফিডার চাই আমকে শর্ট টার্ম नि बागै स्राबसा जे सामंगमाय आंगै तंनाय रक डेली सामंगनाय तुगै तंनाय रक स्राबसानि बागै खालायमानाय जेनि फ्लेट रगो नक थांजाक अमहाय फ्लेट रगो खायगानि बागै वेल्डार फीडर अमहायरनि खायगानि बागै कन्टेक्ट लाइदि जे मिस्त्री खालायमानाय रक कन्टेक्ट 9862685863 वो कॉन्टेक्ट लाई दी नेक्स्ट नाले ड्राइवर चाय पार्सोनल मारुति ब्रेजा चालानोर जन्नो अभिज्ञ ड्राइवर चाय पार्सोनल गाड़ी न चालकानि बागै मारुति ब्रेजा न मा चालकनाय इनके अमनि जागा थाइंखा आश्रम चमुनि और जागाखौ नोंनाय कॉन्टेक्ट लाई दी 9436129680 ও कॉन्टेक्ट लाई दी नेक्स्ट रेस्टुरेंटेर लोक चाय আগরতলা শহরে পাশে রেস্টুরেন্টের জন্য কাজ জানা ওয়েটার এবং হেল্পার চাই থাকা খাওয়া ব্যবস্থা আছে বেতনক্রম আলোচনার মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট নিউনি সামুখাইগানি বাগै ওয়েটার রগো তে হেল্পার নিগো বख्लायमानाय तंगै चाय तंगानि बागै फ्री नोंनाय बेतन रग सालायगै थिखायमानाय मोबाइल नम्बर कॉन्टेक्ट लाई दी 9774602792 वो कॉन्टेक्ट लाई दी कैसिया 8731078711 नेक्स्ट स्टाफ चाय আগরতলা শহরে খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্টাফ চাই বিতি দোকানো সামখাইগানি বাগै ব জায়গা লোকেশন নাই কন্টাক্ট লাই दी 2 বছরनि एक्सपीरियंस অক্তঙ্গানি নাংনাय आगे कॉन्टेक्ट लाई दी मानाय मोबाइल नंबर का 9856266055 ते कैसा 7005436383 वो कॉन्टेक्ट लाई दी नेक्स्ट लोक चाय 2 व्हीलर 4 व्हीलर टायर एर काजेर जन्नो एक्सपार्ट लोक चाय 2 व्हीलर ते 4 व्हीलर नि टायर फालमानि जागाखौ सामखाइगानि बागै एक्सपार्ट खालायमानाय मोबाइल नम्बर krwngdi 9863024744 the next কর্মী চাই গ্রোসারি বা মুদি দোকানের থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য অভিজ্ঞ কর্মী প্রয়োজন গ্রোসারি হাইকেবা মুদি দোকানো সামখাইগানি বাগै কন্টাক্ট লাই दी 9774113613 वो कॉन्टेक्ट लाई दी the next केमिस्ट्री टीचर वांटेड अमंके टीचर ट्यूशन टीचर खाइगानि बागै जे ट्यूशन फोरोंगानि वाnsokgui तंनाय रकमके निरनि बागैनो CPSC क्लास 12 स्टूडेंट नो फोरोंगानि बागै नगो थाङै माख्लायनाय उनके कॉन्टेक्ट लाई दी 8415949811 कॉन्टेक्ट लाई दी the next polyclinic manager experience qualify manager required for polyclinic Saint Chivi manager nigo खाइगानि बागै polyclinic nigo खालायमानाय ते कॉन्टेक्ट लाई दी हायकाबा CV गो
nirok boroni WhatsApp number CV pathogui manai 9436458911 oh sorry no call o jaga go call khaimi khanai sudu WhatsApp te chimini nirokni CV pathogui manai. Then next nalinai job vacancy reputed furniture company required within Agartala outdoor sales male within 30 years by indoor sales male female within 30 years. Kaisa furniture dugan furniture company go khayani bagai omo Agartala go nangnai thangai outdoor ni sales khaigani outdoor sales khaigani bagai sala khlaimanai 30 bosorni boyoso khlaimanai bike tongani nangnai tei indoor sales hingke nogo tongi khlaijangnai sala boroi khaimanai 30 bosorni bisingo ngani nangnai haike Gmail ID go nirok baidota nirok pathogui manai Gmail ID hingka agtmanager@live.in oro nirok CV pathogui. The next urgent requirement hingke urgently require manpower for different posts to apply visit www.arkipl.com. Career no need to send hard copy to our office. Flow in notification and copy apply. Kaisa job telangjangnai manpower o jaga go yang ni bakak dike kabangma alada post rogo khlaimanai nirok apply khaigani bagai website of visit khlaidi nirokno single notification ropro nugui renai ta tiningke short notification ke phaimani ba nirokno short notification ke website ni visit khaidi hima saga visit khaigani bagai website ka www.arkipl.com visit khaidi nirok office thangai hard copy rogani nangya nirok online tin apply khaimanai nge patite next nalinai Tripura Institute of Paramedical Science yani bakak dike sokhaimani notification situation vacant urgently require personnel for the following post for nursing section amke position of the post ni go tongnai professor cum vice principal department nursing ni gongnai associate professor vacancy 2 jona department nursing mental health nursing and community health nursing o ngai department tutor ngke 5 jona vacancy amongke nursing department ngai qualification as per INC guideline omaike je guideline o tongma hai qualification rok eligible omaike ngai salary rok ke standard na manai nironi CV rok pathogui manai broni Gmail ID go tei photo je katal rok bo ma pathangnai email ID ngkha careers@tipsindia.co.in oro jaga ni rok ek saptan bisingo ma pathangnai nironi CV rok ngete next nalinai walk-in interview ni walk-in interview telangjangnai a walk-in interview will be held for filling up of vacant posts of khlaiji worker on purely temporary no work no honorarium basis for a period of 11 months and continuation will be offered with one day break mo temporary basis ke telangjangnai walk-in interview telangjangnai post ni bumang khlaiji worker contractual basis ke telangjangnai samungkhai angke rangma yakhanai je samungkhai kene rangmanai 11 ma ni bagai telangjangnai salsa office je bondo tongmani dino bondo bo manai saptago waisa bondo amaike rojangnai office jaga thaingkha child development project office Kumarghat ICDS project oro jaga go office address ngai Onokoti Tripura je interest dongnai rok ni rok apply khlaidi nironi biodata rok telangi ma thangnai xerox copy rok ma tlangnai
kaijak ngui tong hangke merit certificate rok bo matlangnai Anganwadi ni bagai omongke Ramnagar Krechi Center o post ni bumang Ramnagar Krechi Center rong nai name of GPVC o jaga gongke Kanchanbari number of post hingke 01 khorok sane tlangnai helper ni gongke 0 qualification ke minimum 12 pass ngani nangnai helper ni bagai ke 10 pass angke khlaimanai age 18 years ni sing 45 years rangi tongnai rok khlaimanai nero ni joto document rok tlangai walk-in interview thangi rolaidi 21st 0403/2024 holiday amoke last date application receive khlaijanai 07/03/2025 ni 4ta সময় jora yasakjaknai application rok boni pore ke interview zero ring jaknai apply khlaimani pore nirokno interview ring horjaknai 10 tarik March 2025 ni 11 ta somoyo interview rok aproke najaknai jaga thai office venue hingke office of the CDPU Kumarghat ICDS project Kumarghat o interview na horjaknai the next nailipinai Tripura Public Service Commission Agartala amoni rokno roi paijak sub inspector TPSC ni jetlangjak mani no notification pass on roi roja ingke jengpono naigani thanglalia the next naline Holy Cross College ni bokak teki admission tlangjagui tongo bono sengnailene online application are invited for the admission to 2 years regular BE and MBA program for the academic session 2025-26 eligible candidate may apply online at www.accagt.ac.in from 5 March 2025 onward. The last date for submission of online application is 31st March 2025. For detailed eligibility criteria and others information, please refer to the college website. Course ni bumang omononi rok online te apply ma khainai admission ni bagai 2 bosor course ni bagai regular nengnai BE te MBA program ni bagai khlaimanai 2025-26 ni bagai apply khaigani bagai online no broni website angka online te apply khaigani bagai website www.accagt.ac.in website of visit khaidi haike apply khaimanai 5 tarik March ni siming last date 31st March 2025 jorangnai eligible criteria rok naigani bagai college ni website of visit khaidi admission nagani bagai admission form for BA BSc BSW BBA BCom and BSc will be available online from April 2025 onward admission form rok no nagani bagai ke BA BSc BSW BBA BCom BSc omahaironi bagai apply online te ma khainai bobo angke contact bu khlaimanai broni landline mobile contact number obo do contact number nalaisidi angke pari ten next nalainai kormi chai Memar Sahadrak distributor Masjid Road Agartala first nising অনভিজ্ঞ কম্পিউটার টাইপ জানা পরিশ্রমিক কয়েকজন ছেলে বা মেয়ে কর্মচারী আবশ্যক বেতন শাখাতে স্থির করা হবে মেজর সাহা ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটর মসজিদ রোড আগরতলা জন্য ন্যূনতম নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ একে কম্পিউটার নি টাইপিং রক সাইমনই তংনাই রক সামং খাইগানি বাগৈ চালাবरै যত খাইমানাय অ জাগাव মেমার্স ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটর নি সামং রক मा खायनाय আগরতলা को नंगनाय ते क्लास 9 पास जाखांगानि नंगनाय आइगे खालायमानाय सामं कन्टेक्ट खालायदि 8413091780 कन्टेक्ट खालायदि ते कायसांके 9366337606 और कन्टेक्ट खालायदि नेक डिटेल के सिवानि बागै ते नेक्स्ट नालिपिनाय
Agartala Public School English Medium Boldakhal Chandrapur oro yang tike admission ni bagai public school private school ni bagai notification amke Tripura সরকারে শিক্ষিত শিক্ষা দপ্তরের এবং ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের TPSC অনুমোদন ক্রমে আগরতলা পাবলিক স্কুল ইংলিশ মিডিয়ামে আগামী এপ্রিল 2025 থেকে ক্লাস 9 চালু হবে আমো ক্লাস শুরু গানি বাকি সাকলাইজাং মানি বসকাং এপ্রিল नि सिमिं ক্লাস স্টার্ট নাই ক্লাস 9 এ ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে ক্লাস 9 নিবো এডমিশন চলে গই তঙ্গো 7 এপ্রিল 2025 नि सिमिं क्लास रok surung nai om haini bagai saklai jago ke padi te next nali nai among ke te kaisa notification Tripura Judicial Academy Norsinghor Agartala Tripura High Court ni bukak ni notification hai hin sok pai ni bona busang nali finai je thangnayo exam rok roi paijak post ni bumang research associate contractual basis ke omo je tlangjang mani post ni bumang research associate যেমন apply খাইনি রক তাবনি রক ইন্টারভিউ না হরজাংনাই 12 মার্চ 2025 ni Wednesday ni dino interview na horjangnai jaga thai Tripura Judicial Academy o ke je saimi yangi tongnai rono share khlaidi omo tini notification o sokaimani angke tini nasuk ne update nai nirok channel ro jepron krwngdi tonglai to maike support ogui tonglai di nirok important update okom haike ne jepron nirok nugui tongnai video belai longui thanga video tani long ke notification kabangma tongmani bagai kaisa jaga ko video roi mani bagai ne video belai longui thanga nirok na kalai di angke nirok daily important om haike ne update magai tongnai WhatsApp group ai join khaina lai di WhatsApp group ai join khaina hangke nirok notification maya phane maga ni bagai jema so share khaili dio mai support oi tonglai di jotona na Hambai